turagenda bwanyuma tubonde kwakira storage turebe how it all went. So wechitinisa barambarga hara kandogono minister webyanga ningashi local government izo bari anyumwe bazo abari muri Mbara City abanze yagiraho ruciko aha kitebe kikuru ningashi city council ahiturebere arimo nashujuma eshonga zimwe no hiturebere abantu bakwingana 13 babira ryabo yamazire kubateko munkomo aba bari mu city clerk hamwe no muhwezi weye then abandi muno abachondoza ho bitu babemeriza mirimo yabo abarimu abirari former engineer wa Mbara City environment officer abantu bavunana bukosa government loss yesente nyamwinji hina mataka gubabe bagura bagagura mu kisharara hine contracts bayibahereza abantu umushanga contract ya ground tibyo biriyo mu papara n'ibindi binji bitoko kwa rugireyo yatambara ya agenda aho muro ariko biregokize ebyamaguzi by'abantu aha Victor Bwana Road hamwe na makanising ya yeshujume mbera at of course ya sasbana nabo abaferire ebintu byabo twareba yatambura ya agenda omu Central Market kandaba abashubuzi n'abantu betombite bintu binji ayiba kujamba harabagiga bataye no mu Central Market tubashubuzi bine mu buju no babuguza abashubuzi turebe ba complaining aha leadership ya Katare abakabaze nguburi department jirabebembeze babiri konkecho cibe cicangire so turebere mukuru barama rukusiga yatahekera jiro ngwa karuru bakagarikemu babase kutunga obwebembezi bwa Katare kwari mu Central Market yatambura ya agenda rutindo rwa Katete abakabanyambara babintu betombi itambu urutindo rwa Katete turunu mumbera nunji bakabentu benda upgrade turebera rukutambura of course mbabe bamushendekerize abarumu wechitinisa meya witu Kachebezi Robert Mugabetara and of course abarona nenyenyozi ya Mbara City Honorable Charity Chibaju na nabandi bebembezi kuchira munonga ba division mayors ba councillors urutinda durebere and of course azenaza koregana n'aba UPDF abokujuna no mukombe kanke byo barebo kubabasa kubitereza abire na planning no kugenda umurike nkombe abanyambara ayiba bene betombi bitwaye kasasiro bajamba rishomerere eriri hihi nejo kasasiro nangwa hamwe ne kanisa bita abantu tubakizayo abana barijuru mu mashomero abwe cinuko ekirike nkombe babenu bagira ati ne site okuyakubasa organizinga ejo kasasiro bakagitereza okay of course tabasize kuzayo betumunebera rukora abana na omukisenyi hamwe na no mpake bizube binji bitu bagizireho baraza yamani omuchayi cha Impenes Park ahabwine abantu nyamwinji emishango beri minji but hino kwa chando rinjire kandi mwe asigira yaragira ngo abakuru mu offices nkeza aba RCC aba mayors bagire cyo bakora then of course na anti corruption monitoring unity ejire okuya handlinga its cases katureba makuraga ombwijwire Kabuga police station. Kachiga police station. Festival 13 February 01 2026. Offensive, rashi and negative. Complainant Mueleza Perezi. Suspect Chelsea. After Musango Chogo, Musango. Fora Kazilao. with guidance of the chairperson of the Security Committee RCC and the ISO, the ISO office and crime intelligence and the mayor sit and make a final meeting. No one has a right to beat anyone.
ticket bakareta sisimu ero kushare sente ahasuni eshare sente public code eshare sente ahasande eshare sente mu moto keta pakinjo mtawo nomu esente zumwe nomwe moto kekule pakinjo umwanya utashimye kuba umucharging basente emotoka bajirumba bacharginga bajikurandi Nubwo makuru agabireho izobera nyuma bazo of minister wechitinisa Baramba Rugahara minister webyanga ninga local government umurutaya ahabwachi Mbara district niyo eri kuchuvunana ninga responsible for that bitu Baramadzengo kabe na indece echai chigarukire city ebeniyo yatandika kuchirebera ebeniyo yatandika kuchoroza. Then of course hatwireho rutaro hagati ya properties ziri kamukuzi Mbara district eruclaiminga ngo bimwe nebyabo bito bwahate bustamiro muri city, and of course intarezo zaba ziriho na no kugeneratinga local revenue harama utaka kubantu bapandisa atwaza kureba institutions ziryaho zirimo zipandisa amataka batoshanga city tine che kufunamu ya deno barimo bahostinga amataka Inteka ngo ekisanje kiturumu muchaba kirisiriya sawo kuba wareba ha ground abantu kubera undine babemba koreka ibitekateko byabo okuba ruhire ibintu bitarumwe na bimwe okuba kwenda gambe byabaremerire bukirukarabwa bebebezo babo abamo babareba mbabakoma na nebindi. Inteka ngo this time around ejinyo ekisanje hakuna mchezo, hakuna corruption, no sleep. Very fantastic, our dear Honorable Baramba Rugahara n'abana bo rukora nabo kandi na government ntwongera kujebaza kugira ngo at least aho ntira hariho kwinegeza kwa manu mnonga ukugira ngo hagire cyakorwa ha ground abantu batandike kwetekatekaho tubase kugenda ntukura embibo za corruption aho ziri ubundi hakagira owakira ningashi owahonokaho. Mwebaro kwetoro rihanga nitwe Mbarara twashemerwa kugira ngo bishyire ubundi hakagira icyakorwaho ahabwo kuba
hacha hakiri embulirire tefa yonna tinkumanya Gideon wabo inahi wayeshereko okwe tukakusherekurrayo ukabasa kutereza akashonshoreke akomurimo gwanje ahabwo kuba ntwenda kuraba abantu emirimo barukora tukareba bakatandika bata nibaruga hino bazankahi kandi ndijo muntu akabasa kutunga any inspiration okurugaho abantu nkabo abantu kambasiba nibarangwe emirimo ekabura kandi ukashanga umuntu ayine cyayitandikiro n'akasente kace ninga with just his own hands then ukashanga cyagire icyamugarura kandi ukashanga yine ntunguka abantu bindi bagira ngo ubundi abatunja binji taba bagira ishomero taba hereza bine za masters nebindi ngo mageze bungo sumugejo so umuntu wantwenda kuri abantu nkabo Gideon kuba kubasa kuba wabire ready noja kuba no twegitaho turebe omukozi w'ekikecho otherwise nintekateka ngo izobe yanyumwe bazyo twena misho tsibire tugahangire TV tukfollowing up tukurebira muri mbarra aho kwatube twatsuweho munonga konka I had some people saying they missed namere mbera kureba just figure yonka Gideon wisha sebo ha nonda kutwisamiro mu ruturuturu jemema ija naye hahamara agero kuyaye kora muyana aruga yoko takwachira Gideon Mnonga Sachalten we Jemima ni omri wa TV Osamazina nsenyumo Gideon turinkai Triumph Trading Center ya Katete Trading Center turumu abinji nibajimanyanka Kampala ntakusibizeyo akashonsho cye no murimo gwanje tino mwami Joe myenda tumwakirira mnongo gunakora murimo ki niwe no gwerebera TV na sika chapati enda tumwakirira nje tuganira na mnongo murimo gwagumaze mbwire ki na mnongi eminyeto imwe amariyo kaba kutekateka nguti kubasika ntwenda atugana twereke ngubuzima nikibasika aho kuba we akibasize akwa to ayikasha eje kumushanga murimo ariyo nakora that means nikibasika Joe oriro tatu live TV na mnongo muri wa TV tancha kumuramusya amanya ne dobozi yenzejoero wasize bulungi wasuzotya amanya go mulimo gugokola ogumazemu budde ki amanya kyambade joero mulimo gwenkola ngumazemu emyaka joero 8 na emyaka 8 watandika otya okutuka wano woli natandika bankozesa paka katono yansobozesa naye tandika okweyiya okay notandika okweyiya omuvubuka ali ayagala okutandika okweyiya ino okutandika atya ayina okutandika olina okubeera n'amazima kyekisooka obwesigwa mu bantu okwata obulungi bakasoma n'okukuuma obuyonjo obuyonjo omulimo guno omuntu ng'agenda kutandika atya kiwe ekifaananyi ekyo engeri y'okugutandikamu era otandika tosobola kuva eri n'otandika butandisi olina okutandika ng'olina bano bootandika nabo booyigirako paka naawe ekintu bw'okitegeera n'olwa okutandika okweyiga kati gwe watandika otya nze era natandika nga bankozesa kino kwaki nkubuuza bwenti okubiza oyo omuvubuka atulaba kati ku TV West mbuddala kisoboka kisoboka okutandikawo kasita obeera nga osobola okubeera omugumiikiriza n'otapapa bupapi eri abo bootandika nabo kwa eri abavubuka batandika ng'atandikira mu ngeri yakwagala kufuna mangu bw'oyagala okufuna amangu ofundikira obye mukama wawe ate n'ofundikira nga kyogoba tokifunye watandika ng'okozesa oba gwatandika natandika bankozesa paka we natuuka nange olw'obugumiikiriza obungi naye netandika okwekozesa omulimu wa TV West amazina nsenyumo Gideon tino mwami Joel omulimu gweye n'okusika chapati kati omulimu guno nguyingiddemu capital yetagisa meka okugutandika capital okutandika bino ebintu osobola otandika n'emitwalo newegaba 5 osobola otandika 5 kyekinene oba kyekitono kiba kitono kati oyo mvubuka ayagala okutandika okweyiya nga talina kyayina atandika na mmeka era otandika n'ezo sente emitwalo nga 5 ate n'obeera mwesigwa kuba gayinza obutakumala kati gayinza obutamala nengenda ow'edduuka ne munyonyola nampa ebyokukozesa nenzija nenkola ne mutwalira sente oluvannyuma paka capital wagenda nga yeezimba mpola mpola olina okugula bino ebintu esigiri flying pan okukozesa bino ebimenza okusasula awantu wogenda okukolera
webityo olunaku nga lwagenze bulungi ogenda ne sente mmeka z'otereka ewaka olunaku nga lwagenze bulungi era osobola okufuna emitwalo 4-5 ng'osasudde ne banno nga mulidde kugamba n'otereka emitwalo 4 ng'omaze okay. Akagamba kakasema naddala omulabi wa TVS akulaba zino essaawa akagambo kange akasembayo kakubiriza abavubuka okubeera nga bafaayo nnyo okukuuma ekyo ekitono ky'oba ofunye omanyi ennaku zino abavubuka banywa nnyo walagi kati akasente ako kaba afunye akanywamu n'agamba kasenkya ngenda kukola kati afundikirwa ebbanga lyetoola agenda okwekebera nga tewali wabadde ateekadde ekikumi ogamba okunywa mu myaka 8 ebirungi ebitwakozeeko naddala kikubiriza oyo mulala mbona yatandike kati nze ebirungi byenfunyemu si bye bingi ennyo naye ate nga weebiri okugeza nina abaana 2 bonna basoma ate tebasomera mu gavumenti naye nga mbaweerera bulungi tebagobebwa basoma bulungi okuyamba ku bakadde bange bemba naleka emabega nayo ne bato bange oluusi akukubira n'omuyambako obwotyo waviirawa okujja Embarara Luweero ensonga niyo gyo akashosho kye n'omulimu gwanyisa okubeereza mutwe yayinza okutuwa akadde omuliro wa TVS ine kiwihamu emitwalo 50 nebasa kutandikira business eje yagamba okugura frampenisi gina n'ebindi nk'ebyo then bwanyuma itenje nekorakora mpora at least izoba otasi emitwalo 4 oshashwire hii buri kimwe emitwalo 4 wabaza mebiro 25 na 28 kwano barabiri bya 30 binaga obaramuka rosi noreba buzima nokora abakireka ngaro mu studio Jemima na Charter bagumza program ya Simka nasiganse nyumo Gideon aho murembo rambara izo bari anyencha kare abisinjiro mutegereze Minister Barambargahari izo bari nyuma zatabaze kutamana na mere kateke ecyanyencha kare cye isinjiro nako bamwine ko kucyarite ni we uri umweshunjire nasiganse nyumo Gideon aho murembo rambara webare Gideon Senyumo webare kutwisaho gomukozi w'amani omukashonshoreche ko murimo gwanje ubundi wo munyetori okwe nono ndaho kutandikira nono nda business nkeze za chapati nozigaya to kwenda guba tinkumanye cyoroho reka tuyimuke tugezeho tugire kitwateka engaro abo kuba ibintu bihindukire twaza kureba cost of living mazima ihindukire twatutakozire tinkumanya okuturabase kubaho program ya Sisimka ekirmune gendo mnisho tuchkwinire bingi onko bwahati katizo mukawumulo kache tuzakuwa tugarika n'empapura z'amakuru mutakarga TV West oine kiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurgo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogwombeki ayituru ko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya ha kwombeka innovations buri zobensi neyitorora inzimbe bisya byingi so tugumante leta design zeshemeri tungo bahabuzi kurgo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gwombeki ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa nehinda bari bakirinitwe program ya Sisimka akasheshekeri izoba abahereza bawe ocine Jemima ayebare amana cyo butunji cyo biti turi aho kwisaho ebyo ebija omumpapura z'amakuru akasheshekeri izoba New Vision amutwe nindeba agambarara and waja 31 interdicted in corruption crackdown
2 Borough officials arrested, 11 on the run as probe reaches 6th district. Ejiniyo district ya Mukaga, minister w'ebyanga yabasize kutayayira deba bo muri Mbara abemeriza mirimo abatwire muza drone abarimu bacondozebwaho amishango etari emwe nemwe debo rutayayira minister Barambara Gahara omuri Mbara city okurujezire omuri papura or New Vision. Ndeba ministers commend Vision Group on professionalism ninjani mwana mchumanya nguchahika omu media market ninga shombi amakuru nitwe tuchiridi njire azantureba minister wa information hamwe na technology bundi na naba national guidance bakusima Vision Group ahabo kutwaza je emirimo yabo. Teachers making a difference and tureba teachers turning around fortunes of their schools obundu bakashangisho meryo mu mberambi abeje tbachoma inebaresire inebahindwiremu hata amashomero gene population erukumara kandi abeje bagarikire aha amashomero iwo wakuba uri umushomesa ninga uri mukuru w'ishomero ninga uri mu sector y'ibyo bwegese ecenju kwataho yitunjora papa rawe ra New Vision. Ntureba property ex-minister Sempija backs down from 300-acre land row Ogunishe wa minister of state our local government Western Sir Justin Namere debe bukwatine namataka agabataka hagwa benu bararango bundi nabasa kuba yagatahiremu yabasagabiyaho bitu nawo bwa hatabirujire mu yajangu abatuze bagarikane namataka gabo. Infrastructure PG oil terminal 1.3 trillion shillings opportunities available yetujo papara New Vision abase kureba emirimeji eyibamunu bagamba omu sector ya oil omu district ya Mpigi hamwe na nebichweka ebirire hihi. Members of Parliament direct police to probe Ntemangaro land dispute. Deverita Kanerukwata Arichi and of course discussion eji ebire omukachiko aka kosase. Police named victims of rail crash amakuru mabi munonga ntureba eje accident ebireho bwanyuma ya taxi kutomerana na Sino truck namakuru go busasa munonga omu district ya Kalungu. KCCA secures for 42 billion shillings for city drainage and road maintenance. Rebo kuba planninga kukozesa esente twaika byo kurinde byo buhangwa nitureba mabira Central Forest Reserve rebe biri munu bayo obunde bitashemerire ku bantu tukora twenda kurinda ebyo buhanga bwitu bodoro akashatu matumo New Vision yabaretera katoto magazine wataka kafera nitureba children embrace national cleaning day yomuzire nichirunja bintu kebi participating omwana nawe abase kugira omuhimbo ubundi bwo kundi hangariye hamwe no kuratira ebyo ebakuba batireho. Study materials omupora New Vision babireta chemistry mock exam tiriyo mu second term ibo mukuru w'ishomero abo tutakutungwa popora New Vision as materials mukabasa ko supervisinga inkishomorera abana banyu karebo kubakoraje ombwire obwa UNEB iwo rukunde byemzano New Vision echo yacu kukorera nibagira we are proud ibikwatirine n'abawininjire awards reba nezachi Ugandan boxers go missing in Scotland agana makuru go busasa munonga twakombye mzano ebikwatirine na basketball netball local sports okuvuga pichi emotoka zempaka woodball cricket golf n'ibindi binji omupapara New Vision abashirinji 20 zonka erizo abantu kurabasa kusharuti katirebe bijo muri bukende. Entaro za Namere adiza bara mu muriro kubya Sempija indaba koreka abantu bari kurenga umuri batano abo
na mere abasekuzo mu ntaro nabo ugisira munene rwa Barambargahara recent Jacques no bireba kirabikaye mu rwanyi wa ntaro simanyo bazi wangura batazi wangura nayenga aina entaro nyingi. Sinotrack uses mu drone neta 14 abantu 14 bafire hanyuma ya Sinotrack okutahira omudrone ekita abantu abo 14 ba minister Kasule Lumumba ne Sebugwawo Bachali Division Group, we thank them very much. Rwotaya ntakwa mwakanyitsi nabo ico nabyo nabasa kubishomo birebe obyetegereze urupapuro rwa Bukede. Atandike bara alina kusasura misolochi ebene byo kubuza kamishana wa URA kandi yakugaruka muninjira kasheshaka kokwa notandike bara notandika misholochi no shashura misholochi. General Katumba Wamara omukumi no wa boda bawado obujuluzi ku masasi agamukubwa obishwa bakambenda kumwita tinka jangu chabecho mugishambe bito muhara konkana bwo chikabecho mugishambi abukuba katta kwenda hajiro wafa bitu amasasa gakagenderire General Katumba Wamara bituriyo mukoti turebo obujuluzi bw'abantu batari bamwe na bamwe ahanshongezi. So this time around bakujanto omukumi no wa boda nabo bawado obujuluzi ku masasi agakubwa General Katumba Wamara. Akram wa Kuruthum ayingiza wo muzungu ashija bahati ni mumushwire numukango ko banu Burundi byo bwiga nimwe timbira bishobera nkahata mbakoreka ngu hatkanda tahizemu emboko yo mujungu Akram go mazina je emwe bya abnomo hatembe kwija front pages okugira ngo muntu narondo gwa celebin sache beriyaha. Minister Baram alagido kwata abakozi mwenda embarara kanchomeje muri nyankore embarara abakozi mwenda nabo korara bakwatwa aha omuri Mbarara. Abasomesa ne dereva baragidwa bagalidwa lwa kutwara abayizi kutuwa abo bagumize mutuwa bazikora kandi twazemerize sekibe kisigire niki no kubakoma batuyakamanyiro tukuragira bakogaho nkabe byo bwegese okutukureba kubishemereye kwandi ba omutugwe namungona bagutemye kwetabi abatuze nebewanuza benje manisa nebyo bahangwa tinguza kureba yo gwa kabiri imbaso utabishobora nahabwe cyo tungor papra ubabukede urebe kuba kutema umutishi ngo bagwabire ki nubwo byo bahangwa munonga gurezereshagama gujwira mate berebo byetegereze tunemba celebrities bawe Shiba Karungi, Spice Diana, Jose Chameleone, Epas, Falaso, Rutaro nabandi. Ebyo mizano bajanti abazanyi 5 abawade Uganda emedali muja Commonwealth bateretire medali birumwomo nabyo obirebe. Ateta aremeddeko ku Vinicius Junior ajanti aina okumuja mu Real Madrid amurete mutimu eya mukwano gwange wano sija jogera nayinga yeyo bireba byetegereze ndukuhendera amasaza gebugira final abaninde banavugi bakuvuga mato bari mu mpaka za mato amato ga kabaka. KCCA yerondede Ibrahim Kasule newaga ntizabike emipira urupapura nurhango nurwinji rumubinji konkana kujabura rukumirwonka rutunje uje kumbugana nonyebaza program chimune gendo misho and of course tuchikwenire binji ko kuna nagambire and of course bukwatine namagara gitu dushemekwa no fera amana nekiganiro ekiturabe twine omisho kwe echo ine kora no gumaho tukategeza kiganiro echo ekikwatine watina kukigamba ukareba nyorweshama Mubira inkora notyondyoza n'icyo kitonchoze niwe assistant wanje kandi batingambi watakagambira
ebintu byabindemeni omukusindika but ntwenda turebe enshonga ezikwatine na n'obundi aba bantu ab'okutuyamba aha mirimo y'omuka eyaho orikutuura omuntu aba nagamba eki ntwenda turebe bo nibetwariza bata n'ingito bakama bitu ntubatwariza bata na n'ebyo bimwe ebizibu ebitushanjire tw'abantu bakozesa nicyo kiganiro eki turabe twine akasheshekera izooba katsomuka muno kakye tuza kuba ntugaruka mutakarga TV West. So omuntu ine nanka pressure ya preeclampsia na eclampsia so nitumanaging tuta nituija kuba nitwetaga ngo aze kuba as an inpatient chikumanyisa unaija kwetaga kuba byo mwirwariro for closer monitoring twantu monitoringa ngwenu symptoms za severity kureba aino mutwe muhango munonga na hweza je ninga nareba nkebicucu na shasho mukina ko mutima abukezo nzo za sign zo kutwereka ngo harimwe kizibu kirengireho narishi oshanga yabanka unconscious nchimanyisa okubura okwecenga nagagwishazi yes ningo shango iri irritable na bano ori otakwecenga ombyo bwonko so kokuba inezo symptoms ni chipa kirungi wagira kiwabo ryo mwirwariro so omwirwariro abashaho nibija gukora ki nibija kureba ngo bakombazi ongo kuchendeza pressure ekitukweta ku controlling ati pressure ejo nituja kuhereza ombazi ongo kutreatinga conversions nalishi kutanga okweska nalishi kutreatinga wawa yesikire nitujangu twagezaho kujaki kujicontrolling cyaki takabiro nitwantu preventing kujangu kitaba aboka kuchikuba nikita omukazi oyinenda omubunkenke munonga then ndijo goal no kureba ngu twa planninga okutwa delivering omwana oyishwe ngwabo ine pressure na pressure ya preeclampsia na eclampsia kitukwikiriza ngo yongereho ngutukurenzeho bwire obende ine myezi mushanju otyo yes nichubanje manyisa ngu twine kuplanninga okwenda ya terminated ahabwachi yes ahabwachi ko enda kwe kugumizamu nichongera kuta omukazi wenda ahabunkenke abo kweji pressure ya preeclampsia na eclampsia ekiri kugireta ntugirangu ecyanyuma nichuba kitagireje munonga ngwenu kitahamire omundo muri nyinenda so hine empinda hinduke ziri kuba ha levejo kibasa kuretera omukazi ezo pressure zimuka so kandi tine kitwakukora mutugicontrolling kandi cyanyuma kirimo no mwana kirumu ngo rero byo na bisetoring twaronda birire twagikoma so nichubanje manyisa ngo omucyara yabaye semyezi mushanju yego of course twabento nangu no mwana abyo konka kugira ngo nitithreateninga amagara go mucyara kandi tumango mucyaro go ayine chance yo kugira ndijo mwana so no mwana nubwo akwataka kuzire nituhereza chance nyina yo kubasa kubaho yes tukabe ntwenda ngo tusaving ebona konka ntumayango omwana w'emyezi mushanju chance yo kusurvivinga nebelinche less than 10% muri Uganda so konka habwa amagara go mucyara nicuba kiri kirungi okugira ngo endeji yarugama TV West nehinda webari wachiri nitwe on program ya sisimuka akasheshe
kerizoba abahereza bawe Ochine Jemima Ayebare hamwe na Chobutunji Charity tuhagaruka umukire akutukuba twine ekiganiro kandi kiza kutushemeza umisho kwe ni watuteresimu okabasa kuganira nitwe ekiganiro twine rizoba n'eky'abantu abatukwantukoso mu maka gitu abamwe tubeta ba house helps amwe nindeba n'umuntu mbeta ba maids bitabona bituru umuntu gambaho turi umuntu tureba kuba kwetowaza mu makagitu obumwe ebiriyo mu makagitu ebazibire gukora ejemirimo yabe twaba tubaretire nito bakamabitu tubatwariza bata eco nco kiganiro ekitwine akasheshe kerizoba icyo kubanza tubanza twabebaza kugira ngo at least hinde cyo bakozireho mu makagitu abo kwa kucakube kitariho bakabire batahire ngashi tukabe twabatahize icya kabiri no kugira ngo okubatunga hine byine twantwenda ngo bite ubwezo kwambera twantwenda ngo batuhereze namnonga no manyangu no botarumuka nkahata hinarugira yo ruzaro yabeta wabanabisa wabahereza kacayi wabasiga kajuta waba uhoreza yishomero okubatekera cyamushana na nebindi uza kushangoshango nibo bari kutebekana zamaka ukweyerera ukusimura nebindi ngo kumukubimanya nangwa uza kushangoshango namherwa izoba umucyara tokino mwene cyo rukora umukaye cyangwa ko rukutaha no kutakagura ha kandi then umukozi akakora ketorora kandi abwira abonye tira kuteka ngo ba maids babari abishiki ngashabacyara konka hina ko abine abahwezi ababasigazi ningashi ababashija okurigerera buryo mwecha mudisho kubagwa mukwata ningesho ngaha bwenti nainda omuhwezi omuka uza kushangoshanga pate y'abakazi nabishiki obwire bwenje mabakora ebyo kuteka okusimura okuboneza haka okuguma mukatwa abatutariyo deno shango mwenka batsigazi dabwejo pate mabasa kujizana konko moshanga nabakora nko munte nabakora omuntoche nabakora umafamu nabakora ejemiro mechikecho amherwizoba oshanga ngo nitukoresa abantu bemiringo etarukushana kandi abagendas zombi omukora omumaka getu bano kutugaruka hachema yanagamba kugira ngo nibintu ki ebyakwasa kubambireta abantu abo bonde stabetegereza ubundi bitatukorera ubundi twabareba ngabarugaha muramwa kandi bo batwazaga batambwe nibihe kubwabugana omukugira abahwezi bitwaba ningasha bakoza abakanji gambe ntyo then nagwanye mukashango bundi itwe nabo twahabana ngo kahika kubingo mukozogu ningo kahika kumugambira kubi amwe mukwate biserupa mbatera abandi mbacinjira no mbiyungu na no mbustowa zo kwa firikandayo abandi mwabara kubashashire imishara yabo abandi namwe abamwagizire mu gishara ngwabo kubakakoreki na neki we barenyo abandi ayumukaho from nowhere atakumangu no kubingwa areba no mubinga atiroko tahe za kujirata yecuranyina ariyo na ija kureba inshongaze so uza kushangoshanga mutwe nangu tutera yo kwetoki no ha aya kubasa kuba naciza mutahiwe ubundo kuretera tatura jamagaraga ine kuba natura nitwa abakozi abaruko bakoresa ninga abakozi nabo baringa bazirwo mu ntomwe they are from different mothers achimanya ngo yabo mukozi paya ikati yakiko munju yawe ngo abakozi nukwe batwire ngo abakozi nukwe bari ngo tatangambira abakozi na nebindi so ntwe nangu tubase kureba yo turebe twanti balancinga ni side chempango yishuru kugwera ubundi hakagira abayegarukamo ubundi hakagira abayetegereza ningahi aho kwata nco jema yanagamba ngo aho misho tuje kwantu wakira amasumu ganyu nibo mutshoborere biryoko nibo gambo busasa ho rukubureba nibo gambere mutahi wawo techko ngo titwa hantu kora tutina tuti tiretera abantu baba batuna bati then tubaretera baremwa ninga twaremwa ibyo byo natwe tubyiheyo tukahanifubo obundi hakadiro wahonoka nko gushyira kukigamba abo kuba umekuba one sided ushanga washuta mbwenu uri atayineshaga manke yawe ningo gwaceza kwikomuka ushuta mbwenu we mukama wa yawe kwa nofuteka no kweyera no kwakira dadi na nibyo nabigamba so amherwizo bashanga ngo twenda tugire okutwahanifubo
ubundi hakagira wakira n'amazima icyo wagamba washobora je aba bakozi tuba tubaresera mu makagitu kutuyamba nimba ninde maka WhatsApp nyo nanide za status z'abantu ushanga umuntu narondo umukozo cyumbuzo twashobo biro yine abire chate byabo to kubimanya atso ushanga obinje byabo hari no wanza tsana abakozi ateno bankibereremo ataboko no shanga mu character traits zayenda kushana ndo bwiro bwinji twabakazi nitwe tukucira ku bantu dealinga munonga n'abakozi azoshanga conflict ya mani yaba mukazo weka na umukozi abashije bwiro bwinji cy'urusoro ya kushanga ko umukozi atakwatagana n'umushije ubwiro bwinji nitwe tukwanturebereza nitwe twantutongana so ebintu babiri benji mbabazi intaro konka bono kugira ngo tubagamba kandi nezumwe nibo bari kuzireta batashe bata kandi hatika twatandika kamisha kwa notura intaro shanga nimo kuzireta ushanga nuzurwa ndo kwinyuma warajati twaragambereki omugambereki twaraje bishiyo toro mukazi nkawe derere entarizi muri muzirese numbemanyi konka tumukwenda kugamba konka mbwene itono matu abakasiosio itonto gamba bakwa batu no sooner had it happened than we talk about it so nchicho kushangira maybe entaro tuzireba nka hagati yitu na bakozi okuchira abashije but most of the time imneba eba gukora nebane engaging itwe washanga kuriyo kuteka nimba ndinye washanga kuriyo kureberera abana it is my responsibility konka mwe nabo kujangu ninchera ha TV then nacherezo mukozi nuwari abe nacindiringira so nyine kusigana namjira abana bajwe keki bamba jenda bagorrere inkito zoriya hateze kuzira hato mujwe kezi you know so naza kushango shanga intaro zakanyaga titu nabo abo kugira ngo ebe kudiringa most of the time debi kwamba gwa ha side eyitu konka hariho na side ndijo itwija kutambuka nayo tukataha iyo kushanga yengeginga abashije for example ukaza kushanga ukashanga umukozi nori yo mucenge cyanyu nkabashwerine niwarukoze ebiriyo niwakusimura mukinabiro niwarukwara ekitanda niwarukugira kidadadadada so omushija kimanyisa ngo ejo party nabasa kuhendera shangireyo omushyo ningashi omukazi ashangeyo omusigazi ogu oshange ngo boundaries zari kutamburiramu hati nazo zaba you know za muleta yabe engaged na omukozi womuka ebyo byona nyenda ngo tubitere mutoki turebe bibasa kuruga muki umukozi nabatwara zata kandi nyowe amukoresa nimbanje zirenda nco kiganire kitwina kasheshekeri zoba obundi abakozi hina hibatabonire ningashobo batashiriro mirimo yabo nitwe abakozi sababo noshanga hine shobezi turi umuntu ukora then of course na environment ayibara muntu bakoraho wagamba cyane cyo setting boundaries obwiro bwenji itwaba kwa turonda abakozi tukurebera haro banjire bantu baturi desperate nkahato kunkucera shanga ni nyenda ko mushara nyambo muka na hata ibaza kumuretero mukatindi yo namujyantu mumute yatandikiraho ninza kuba nimbire bo mwaza ayinize no mwazo ninza kubanduhire tutwagira ko kiganiro takumanya ho kutandika tenamuha boundaries ngo mugira unshinje cyanje tatahamu ningaro nabo kushangara bashara kugira ngo takariya ebyo kuriya byo mukozi nayende byo mucara webi ya musavinga umujota tukashinyo kanimba nyine kora mwe n'abataro tokari yakanoje no mu restaurant tokari so shangezo boundaries twazda omisho kwe ebintu byahinduka oshanga nizeze conflict ezituru umuntu giraho so oshanga itunkaba muno abantu abakozi tutwakora na background checks ogo mwana naruganka hi obunda inexperience omukora ahi yarugire nebizubuce byamwihireyo so shanga to desperate atwareta abantu abo maka kandi tutwagirana na obujunanizi bwo kuba briefinga bitu no mweto ba briefingire nangwa na boundaries twazihereza mukabagumza mubazirenga so hati ncukutangaza cukushobera emboza y'abakozi ningashe kiganire cy'abakozi cyo kiri complex kigumire munonga icyo kubanza cyabyona noza kushanga ngo abacara turu emotional akashonga kace ushanga wakakora akahango kandi tinimwe kitekateko cyo kugira ngo ninyenko employingire ninyenko iromurimo
hato shanga umuntu nakoresa amani minji agatarinka bwagashemerire katuje ngo yaba ari umwana we ari we amuzire ushanga umuto gumucyara no kugira ngo oguno mukozi umwana nakora teyine kahumuro umwana nakora uri kumucunya umwana nakora uri kumujuma umwana nakora uri kumurabya mwempi umwana no mukinjirana kugira ngo ngahato kunargenda kwijaha hamurumo nsiga nakinga ho kimurizo nyija nacho icyenju ngaruka nkingana gate ekimurizo nyija nacho ngwete nkwenda oshore ozombagambuka manyawe naza kushanga yebya boda nabyo mbamba bikose bwamukebe you know oshanga ngo omuntu no mufura ekintu ekitakugasha kugira ngo noreba rinkatine shagama nkiwe noreba atari nka mukazi nkiwe kugira ngo mbwire bwo mishe na waraba ryo mukazi ryo makaje nkiwo korumu umureba nkatashime kuba najwara nko mwenda nawe akabonera nk'abandi umureba nkatine kuba natunga ubujanjabi you know kwa kurwara we ayine koremera umuntu bwarwire ko nkiko kweza kurwara nankandetereki imwe kora kiri indeteramizi nsimura oza kushanga ngo iwe ko kurwara nonda bakutetse bakumemesereze konka ko mukozi yaheza kurwara ruya roshanga yo tafuta mutayimu yawe ndagumize munakore mirumo ngaburisha ayerwaneho kwarabone kibirizi yakinywa amira panado mwana tamburo muri ebyo oranahuruka naho musikira yo nakore mirumo omwana expenses ezo yaba yariro shanga wazishara mushara gwenye abuko bwabe no employinga ebyo tora obukwata bino mu budget oshanga nka sente zo kumushohorezaho maybe yayatanke chikopo no endo shara mushara gwe yarwara wamuraguriza nemirimo yaguza munajikora konka waza kumushara noza kushara heza panado na nace bindi byone buwaguzire so shanga kuko wagamba nabo tukubahereza kitendesa tukubatwara nk'abantu so nabo ncibagumira kuri simplicating akagira bunde ukabe nokora umuntu motire mako kujote tkonka akobuntu onkate nawe yaja towaye gwaguryo umuntu muhati shanga buri mwe narya umuntu mugwe or boss oriya no mukozi but akobuntu kabara mu kwatanisa yanyweje so oza kushanga ngo amherwizo babambi umwana yabihamwe kinaga yabihamwe nawo kutakwasitensa kuri munda uchibano jwara no raba hatumwe hatanko rutuntu tugurukira boneruze kora isheneki oziroto ine nyashi nguno rubuno rwonka konka tine cyakumanyisa umuntu agumana nakumara mu kitensa umunjire yo kumara mu kitensa tumushanga mwahendera mwine grudges ahagati yanyu uri ngogo nayo reka ngo are superior ayereka ngogo ari an inferior nani shabangu Bridget mpshira heraho gace aho basekunde bero gogwe bitu anoza kushanga ngo nana abacara obwiro bwinji nturaka kuteka ngo muicogo buyajwara katete icheka kamuhika omutsigazi wanje yamureba ungamo mutsigazi tingumanyisa owunzire mutabano wanje oriyo mukuru tutina batsigazi binji akaba kuba atacira mutsigazi natacira so uza kushanga ngo umwana no muterera ryo no ekintu gece wihamure cyo kugira ngo yajwara je yabonera nangwa no mwe mshawa wana wasabu ati kawabonerizo mushiki wanje you get ateka comment like freely bagutota umwana muziro kaje mushiki wanje shika wabonererizo hatkuriya iwo mundo zimbo mutuma umwana tine kiyakora tine kiyashobya hataza kushanga uriyo no mutura iwe cyo wafiringo munda kandi hatine kibiro notera no gamba kubi obinga mushara dere nebindi amungizo shanga ngo umwana ogu ningashi omuhwezogu wamutwariza kubi process yo kugira ngo iwe hine cyo wateka eco tine hubwino ugice ninga kiriya then kutukaza twagaruka abashija babenyine ahasaide y'abahweza babishiki imwimwenye kinkumanya kandi kinta kubasa kubahakanda no kugira ngo ikunga nabwe nuko kiri kandi kwatanise nyine
kureka kugira ngo iwe nobo ino watori no mbinji ukajotogo niwe niho mbinji then kandi hate mpangare kijaho yarabara bamirundi ebiri kandi ukatandika kureba ibitari yawe so abashija nimutira kushobera impangarezi nango mwezi banza zayanga za Rwanda nimwe zagira yitwa hitamanya inawe nanshese yatumye mushijo wanje nkaba ndugana wo muka avuga motoka tuje tushikahaduka atwahikahaduka umwaze ntugaruka mukahamwe atkonka kikantangazo process nashanga umukozi ayinenda kuyamutira haninga yari yabuza yaza kushanga yashanga enderiye yoha yamushije yiwe takarebaga obwamusigiro muka kandi takarebaga obwagaritiro muka atamwine ngano kuba ikomuka ubwazapapura z'amakuru ubwazaka TV rerere bataho mucenge cyabo bimukomuka sheshe ndurumwe bagaraka bati ntwacho ndorize shi mama bwija byagenda bita hatatu tutatuka tutaha mu rumo agira ngo yayebwese mu kandi cyese mutakiri agira ngo nanda kuza kushesha public toilets zizwe no mu town public washrooms agenda ngogire gukora ki konkamwe nakabikora on different intervals ubundi abanza yashita amahwe eshaha ubundi abanza yashita meda 10 kandi mato atuye mu duka abakazi nshira kwa tura active abo kuba 2020 na business agenda misho so mukazi aba bizaha oriya yazankahi yarabe nyuma yatemba kapsha sate kati very good ecumurizo kiri yaho natitigaho so kuyaba nankagaruka akubaka babara kokshua ngo mcara ahamurumara bize nibwo yayahikaho ariyo natera akacucu ariyo nayigure nyiji ariyo we yagenda gira kandi bana yaza kushishoteka teko tshanari munara musakabeduke zenyima ntene nkigarisa kafayo muno so gumwe ebiri eshatamwe rwizo bo mukiyakora ki mukiya mutweka haza ndiyo ninye nawe tutaharengoro kugira ngo iwe ko wakushanga house boy yabanuwe antwetire ukahururota namazima zo botiriyo mushijo muka ningambi yabyaragara byaho hati nitabacara niko turi feeling at the same time hati nyonshitamaha na washitamaha turiyo mukemwe inje ndetere chikopeki ninga ntwaramiza goku kandi ebindu koresa nawe mbibyaro koresa Mara kwasi nore echo chwagamba namazima kandi cyose nchibaho nywari wanze ngo takakosa abakozi barunji era wamuretera ngo mwishana birateri irogwe nabata kumwenda kajati ni nyendo mubi but it's not about that special beauty because ntutumanya bashija bitu omuntu bantumanya bashija bitu kandi nchigoyinga both ways arana naba abashija bitu ni mabine weaknesses zamani arano mushija rukujoje so mukozi umukozi maybe hinekeci yakore kitahikire urumuntu umuhabura warugahoti umushira mudata atogwa tamufa hebyo nibyo biye nuko nakunda kutongana so shango umukozi attack respecting bitarona nabakozi abarukwetega bashije ntari umukozi wundi arebera mwena akabaye shongoro gweshongoro manyano zakurwa mu ryagamaka nizaga ore spayata ya ebyo shanga nawo muntu nsasiranga batakuchimanya oya ebye so hina narabo kwijana mission obundi bambe nko mu makageye teberatambuireje obundi haro nko mushija ya muzira bamba kamusijiro umwana kandi nayenda maka ati ijo mugawe yareba mezo loopholes zukubaziremu no botaroho nwari kusavinga umushija wawe mwena koro bukore ubona wakwasa capturinga umushija ande mwene kanoba manyabo abasigazi bita ko kubama ko kuwabeta abasigazi bitu so shango muyaba week so nchijenda both ways na nabashijo mu bitu no baba guilty but taking advantage yebintu kebe aboka mwene enshonga zo kushanga mbo mushijo w'umunju ayatweka umukozi zo ni nyinji oshanga ya musponsoringa bagenda biya muna nendo mubona no kuchimanya unkore umukozi na acting up na touch kweza chitinza na koreba tuyubuza kuti unkozire mushango cyo bagenzi kanimba ntasibireho imirimo kanimba nje musijire kanta kugamba ubundi umutonganise so moshanga ibintu byo biri muno bituremesa ubundi ababantu kushanga twatura nabo tkunsasa no kujanga bari mbagamba nshonge twena turi abakazi kabe ni kunda mpore side y'abashija bone bagamba ki abo kuna nagambire turi emotional tubasa kwera twena tubwire side yemo konke kindi kumanya no kugira ngo nitwa abacara twine kwishika ngo abana aba
tebija nk'abakozi cunka nobasa kumuteminga umukore umwana we mwagure cyo kurya wanohereza abana bawe nawe muhereze wagure utwo mukoto katereza bahara bawe nawe muhereze wagura ibijwaro karetera abana bawe reka wakaguma hari akaguma nareba ke kwata kashatine babo kashaka umutiyazaho ecyo ncishakiretera omwana ogu omushija uno yakumwa approachinga omutuma gwe nahurira kaba muharawe kare urire omutuma gwe nareba naba yaza kuhenda omutuma nangwa na feeling yo gumushane basakurara yafa uko yanareba nyino kwa kumutwariza nahendera rebero gwa birishe ore no ntunga amherwizo ngira ngo nikibanchenda oshomo omuntu ubakuretera utakahikana utwaza ngo ko kwenda kutwaza oreba umuntu oguna yatoze bwa saideji nabasa kuzayo kugira nti kwa kuba nagamba nabarana agirata yowe hino washangira umukozi wanje yahera rukurura ara yambuza mbya twabaki yamwesiza yamwa twabaki yamgira ati mama nankani we yakunyizya hato kuraka kurugamo edakike yagira omukazi wabandi otamubehera abagurire omukazi wabandi otamubehera kandi hate chikuriza niki yabatari mukazi wabandi orangu akarga even emotionally yaje omukazi wabandi otakamubehera ebizubu bikabije bindi ebintu akubasa kureta ahambyo kandi twahenda tuvumanyire tubugonjire kandi twabitebekanisa umwana yagaraka so no basa kushitama n'umwana ogu oganire nawe urebe bizubu byarukurabamo ngo ubona ro mwana wo kubozire ombuze mukabiri bita mbasha hatwagira tutito kaboti konkashi oraguma nokora wabandi process tokareka kakubikira sente zawe ukijoka ukega saruni ukatanuko kakoreki ninga wabagarutura muka ukataha kaduka katahenyanya n'ubutungu niyo katanuka kwereberera manya waza kukura noza kuba mushikazi wahanda hace omushinja yashangotine cyo yineho tarukutasya ningana yakutasya ubundi ukahikaye kabe bizubu oyine kuba noshanga ni woyine cyo yine mbwe no mwana omuteminga omukore cyaru kwika kuteka ngo cyabaho omushinja akamwa approachinga mazima tarukubasa kuhendera kozireki konka tubatwarizeje abandi bine bijwaro waryaho kandi mawe to mukoza arinzire cyazinga icyetano amuherwa kwezi mbeshe njija kumye musinsanche mutom chini njija kumukora mukazi nkiwe njija kumuretera ya thinking aje upright omanyengu nawe no muntu nkiwe aha mwareta zakeki murahariya numurya abana barya meza bamwe mbazirekerana abana bagira ki waryaho nareba mbweno nahirwa ubwo mushija yareba situation akareba n'umugwana umuntu agenyuma kuko wanogamba abashije mbashira ko batakufayo nana nde kintu kibalancing yaza kutsimbura akagenda akakwate kumibira akazinsigera ahurire atkora hurire wagira ko wayenda ni wokore ki ni wokagure mbwene mazima ya kwatogo mukono iwe noreba ngo go mukono nugumaguri nkoguguri ninga ni preno no zatandaka kutetema abari no ntunga so omwaba cyara twire gap yabakoza bakwendera babasize kuba nabashija bitu abo kutukubatwariza no kutukubateka tekera okuturukubagambira nyiro muntu kurengwi n'umukozi anwe nakchare no muntu nkiwe kandi hatari umukozi ogu ebye byaru kukorera to kubase kubyekorera abo kwa niyeshonga bonci washira excellent yo kugira ngo omuronde nko muhwezi wawe so kora muhereze part yo kwera yashime kwa nawera ahando kamaragajarira hata nakwera umundana na heru ushange nyima kutohikanshoga y'abakozi people run to that side ibintu bakurafika kubireba bene nayo katujigambe hombujure reka tujigambe hombujure ando mishoko noza ko no stressmu tubase kongera kuganira ahashongeje ko kutwagamba of course hapa no turahabacara kikabe curicurunje twahura ubundi nana abashija side yabo arona nabashizo shanga wona atura wenka ayina abana be kandi nakoze abakozi babishi konka ezo incidences ezo tizikabiro ushanga tine cyabiro mu makagabo but koko wagamba umwe abakazi nitwe tukusindikirize bintebi
oje nko kuwagamba kutukuma ntutreatinga abakozi no murenko mukozi tokumweze kitinisa kandi kinkonda komanyisa no kuja nguna nabashija bitu no babana batumanya nabamanya bacara abari muno badiringa nabo uko wagamba yaye abo kana aribo mukozi takurira dining niwe yabeteka nyencha kare mwaza kuzacaci ninga umukoramya ko no kumwaza mu wa musige nyuma nkomore koko gube guri kaceka tuwa mutwara umwana wa musigana wa mutwara we no kugenda kwasara abantu motoka deno kumara shore no mukinga wagumaye deno genda mwetorora mwaguraza ice cream tuwamuherezaho ninga kasoda nkako so mwanka yako atacitano akacimusigira ari ku rugo muka wamara kucimanya nko mukazi kandi of course ntukira tumanye tora analyzing imbere ukamanya bwaci yacu musije ushanga mwe natepara na zarugaho ushanga zarugo rero tonganso mushijo kwa no mukozi no mwana bwashe no bwata kuchikora ushanga nabashe mwe batusigana no maka abweze mbera so ninja nito abakozi aba bosses abundi baba abantu tushemeye kubacenga tushemeye kugira henkwatanisa mugambere byo ko expecting akora jeza ho gambe nawe muhike hihi abukaro n'umukozi arakurebere blunt akaja twonka atwabo taro atitata nakanakira kunteganisa niho mocho muheza cyayo tujitware ubura yayeganya kunkato kwendo cenge mbere umanye abwanchi takwenda kumusavinga abwachiko kumutuma wana akagenda nyijere abwachi namugambera ku oshanga no mushawano wari munakora advances konke ebyo tutukushira kubireba umushango ubona ntushira kuteka aharubari ekimfiteka nguna na abakozi abasigazi they are also facing challenges aho kushanga ngo ikikazi boss kwa kuheza kushobora yaiza kugenda standike miyekoza buko nimba manya mama berigenda tabangi abo kuba ubundi kwa kukireba ikisigaze eki areba kine potential ubundi ikisigaze eki kwa kukireba areba kiriremere yabo mbiri you know ubundi nico cuguma kimuri hihi in case mbera zaiza kutabuka oriya no wa safari oriya no wankahirerera etorora muherwizo bashanga umwana ogu bariyo ni bamutahirira kandi yishikaru kutahirira no mukama wawe yagira ati bwa wine kindi kwendo mucenje tokabura kwiguraho yagira ati taho kwa mizigande misiba gendo gatsibe uza kushango shango yine kutahaye bambe kusuba urusha umuce ushanga yacingaho samherwizo bashanga ngo nabo tubaretera ubundi bategana mu makaga tena mherwizo bashanga ngo mwana tayine cyo gukora tana tivtajini kandi ushanga umushija yahika yabavumbara atacheza kubavumbura ushanga umwana ogu bamutaho punishment zitari nonji I mean zitanguhi ngaba mubingo muri maguferwa abo kugira ngo iwo mucaro wasigara umuka niyo mwene no bihabiha umusigazogu ukahendera ukozirecho deno hirehecho uza kushanga ngo ito tutabaza munonga baroko kweza garuka ogo umusigazi no mureba akozireje umusigazi no mureba akozireje bwo ndwaheza kutama iyo to kurwenda ndukutama umutabazaho bahika kumubinga abo kugira ngo iyo tora mukunzire muri no ntunga eco naco abasigazi aside yabo batunje bakizire kucireba munonga bakabingwa ahamirimo bakahendera batabireje abo kugira ngo abacara ito twamusima nze samusima ninga wageza aho ngo akore byo kwenda ngo akore konka umwana yaremeraho yayanga u Rwanda makazi kugira ngo ateko yarugo mu njomu muri kubarabyamo ushanga bere bihango munonga umwana aba affected konka imwe abakozi mukozire kiri kumara kugira ngo nito amakagitu gagume gasigare garya gahurire gariyo mbuteka nko kumwagashanje noza kushanga ngo ogo mushiki umwe yiwe nko mucyaro kwa kureba nakucuza figa nakureba nakucuza uburingo nakureba reba ngo in fact chaka benshi basikana bashime kwa naguma mukomo abo kuba iwe chori uri musinashira niyo one time kabanyine umuhwezo maid wanje akara muhango akijari inkari muce yahika yagomuka yaba muhango yagiraso kwabira umushanga ashtami umumbuga mangu no ngashaka baraza washangana nyishitama hari kwabe bija niwe baramusyanka mukameka
As in seriously. Osibiraje madamu wasibota. Denaja osibiraje. Then umuntu aza kushangashanga ecyacu muretsere nyo wakwasa kuchikora. Arandagira ati mami niwe bakuronda. You know, hatorienta moraza mugwaza mushobera. So washanga umuntu nkogwe ari kureba bakutwariza batyo nahendera ubundi akozere cyaro kwenda abo kwa nareba n'uwari nkashimukara mukameka wiretse nko kwa nogamba hindaba kwija bizire bari ya mission agira ati nahirirwe nashiraha umushayi Innocent umushayi Diati ata taking advantage yo kugira ngo ahendera amubihabihire umushija mukwiheho kandi oranabikora butunu so hataho zargaho ekikope kina nkwasire nkakubambo misho tima konde nye kuba nabo muntu mubi kandi ukuranga ibyo rukoro ryo no bikora butunu ngo mushija bimwihaha maramo namazime bibuwagamba ni nabo kwabizire na mission oshanga obwire bona katuje no boyine ko mushija ari kwijo mu weekends nabari araini aterire okujwara rije yabajire kakasikati kagufa yeta hakatenja simuna yiraba ko kaya namangu mystery yo munju ni noro muto tkonka shogu yabaje dera simuna kana kusimura TV mbwenu na oshanga yayiraba mu obusikati obugufu no biyishwa kubujwara hati tachikuno mu bundi nana kubuza ati no yende kine kininga tukore hati ebuzo nabo kutambusya abuzo bundi anyine ka ari kubarimo wagamasho gazo kushanga butwatwine nk'abakozi aba basigazi nito bakazi bakura bo kwa bari yo mumaka oshanga twatake advantage ninga hinabo riyo no gamba rero nami ndimuninga mukana na kokakaye twena oshanga twatake advantage abo kaba bana tubakozise nangu twazarana n'abana bari yo mumaka gitu tubasibira abashija kumbe nababakozi oshanga ningamba exactly nizo za DNA zo kuba noreba za DNA zo kwa noreko katuzira abana babo turi umuntu bakosa umusigazi nawe tayine cyo gukora tayine bugambiro ahari owabo no shanga umurebo oje togombira tingu sigaho nabona uko bashije bito ko bari yabishye nangu twaje na hari umucabashije ushangana n'abatabanu bawo abakuru mwana family yona nirira mutabanu wawo mukuru mwamujira mutabone no warwaye no mukozi ushaga no makushanga ryo umushijana no mutabanu batacigambo rukwevuzo tubakagwa kandi kumbe kizibuce ryaho dadi kwa kubatari yo mukauriya no warwari nyeneka umwana yagira ishomero dadi no wari kuba ryo mucintu so dynamics ezo ushanga bundi zatuteganisa umukoregana n'abantu nkabashija nimananisha bangu mwe kwatera kasireho kacabo kuba niwe man ganje twaturyo muka niwe man ganje wayereko ko kunkunda ereko ko kundeberera koreko ko kumfaho uriya kiza question si byo tugambye kushanga ngo nakwe bihabisa ukashanga ngo no trashinga aho nimba no banompereza no mpereza kitinisa nko mucara umuka na woriya bere badiro waye kankore gumwe kambo mukozi beno ondia abaseguma aryo mucara weka abamwe mwekorire nebishaka mwabireto makagitu mwashisha kwayo muri ngogo tinguza kubiza mu nonga boko mwembi abitine evidence konka mwembisha baroga bashija ingo mutsugaza rogo mukazi uza kushangushanga ekishija kirya haka tureba bureba bintu bikoyihindura ya no ari yo systems samergizo bashanga ngo abakozi umwe nimwe n'umurenzya enkari orwiji ebintu mbara kubikora nko kubyene kuba nibikorwa kandi teka ngo abakozi abato atubine reka tubahereze ibintu byabo kwine kwamba bukora umutime yabyo no mbere bahereze schedule abo kuba niwe mutwe gwe ubiya kwa ryo mwana muzire noje tukori mce ojiroti we make them busy kugira ngo ibi byaguza kuteka harabaje kuza kuzo mu rugambo rwabarana ibyo kuteka karaceza kasijira kari yahorera mabu yagadereze bakazari bakagamba nyekikazi to wanje niwe cha misezi nyo byana byeye okaretere ibintu byajange micyo ne mutwarize yahendere hindukire nabyo tubase kuranga twabitangisiriza nkabakuru beka umuntu oguno muhereza schedule okwara atamuze ibintu bye umango isheze nakwa nakoreki ishaheze nakoreki kwaraheze no mwenda ibyo kushitamaha akabaraza bigwire abo nshonga nankana
so ushanga umuntu wamukwata mu bukirikare ushanga wamushepinga ushanga cyamuzo mu magara no mgongo kugira ngo koko ayine kuba natwaza kandi ushanga yatwaza ko so tureke kubareka bakakora kigafura ukamutuma hiwayendera umwana no mutumanye kiro mu maduka rerera abo kwa no mukozi yana yenda ze yatakwenda no mutuga hatoshanga ngo imico n'imitware zo bimwe yahindukira ko mu mahanda abo kugira ngo nitwe twahika harengorwo orwo kutwara tityo embera zabatahe bitomunga njana n'abakozi bashime kwano bamanya echabareta bamanye chabareta kandi bastikinge ahari ejo agenda abo kataro ko mukazi wabe naro ndo mukozi kuba muresere bakuganira umukozi yamjatachi atoyina abana bange uri atati nyine babiri atwonke curunja tutabakusibaho atani bagaraka shayiko yambo umukozi yabuzo bosi atkando mushije wandi umgo mushija natura ore yamujata atitaro umukozi yagira mamaganye njari muzateje tari mushija neza kugitura munda soko kuwagamba nto tubaze twabuza are bitari tukutina kubuza the first interview kano shango misho bya costing reka tugire hece kiganira abantu abamara kuba twisi abwachiwe interest ye yo kumanya wo ino mushija ushanga yakubuza tatsiyo ino mushija akugira ngo mukatari mu mushija umweta kakora then anecho kugira ngo abunda ababishiki na nabasigaza nababari bataritwe deka itwabo kusigara umukanabo twete mechitinsa abashija bitu bajetitiza nyara bakaza bindu kumanya umukozi yabasigira umuka nko mushija kamutara kamuja atkanzo muka umukozi no mukazi na mukoratera nambuya kwa ryamira muka ubundi yasete saronga katera tende munizo muka oshanga wirukanga waze abo kato kumwesiga ona turiyagumo muri yecho so ninjani tawo kusigara umuka no mushija oba no mukazi oba se kwehereze kitini sabo kabwire binji aba bantu babari gabe myaka mito so itabakuru nito mwe tusheme kwantohereze kitini sa ukateka ho boundaries abo kuyo mukazi no wakora ka due diligence ningo mushija bato wasigo mukayatakasa kweze kitini sa yaba takata hezo boundaries mazime bintu kebene bizakwane gumane bibaho ne bibaho umakage mwefuge then ekinde kinanye ndagamba no kugira ngo koko anogamba nabo echabaresere babe nico bahikiriza abo ko muntu no shanga ngo shahisha to at least chance yine kuba yahire abo kuba nugumuruma uguna kwayarinjire kandi akakugambira abana banje shahisha to mbambanywa inga shabiri mbambanywa barakuza ishomero ninga akakato nakatira kwitwenjara mnonga soza kwa shahisha to ine kuba at least yine ciro hati tukabiyama nkimukasha ishatu ni ukimukasha ishatu uza kurobura ninye ndiyo mbikopo ndiyo msahane ndinkahi kandi ogwe nani nyumuka ngunabe ngira hinaza ko narangwa kana kanje kaza kubure kikanywa ntakagenzere hato kabani waba boss ukabyamo kasya shahina deno kimuka niwe nkabande rero kagira no kucyakubekiriye cyo kagumiro washona nyoko uyimukasha ishatu uyimukasha hina tumanya ngo icyo cyaho konko bwatsimbwiro wanyokijo wanje oyizire gukora sente nuzukora nco kurebera nyo na jemema zaza kubasha imwe twashitamiraho mu studio kandi cyabaho nkacerererwa nimba natire simu naye sasize nashoborera nahabwenje nacererwa sachi datanaza kwikaha mbe nyine ground yo kwishiraho iyo kumanyisa icyabaho tutari kugira ngo umuntu oyizire hiwayendera ukora hiwayendera hata muherwa izoba cyanje manyisa ngo murumo wagukwatijaga so bayenda mbakushara sente bayenda nabakubinga bayenda nabakuhoriza nko kuba rukwenda umuntu yimukimudakikanje ati ndabaho nyenda kutata kusokata nabwo ryo gukaza gukuru ogwazire nabana oriye sente tozine zo kureberera abana wijo wa charite nonda kumera kwereze mitwaro 20 kwezi konka niyo nobyambo yimukashahitano owanje shiba kugira ngo nyondi wa compassion ninga ndio wa UN ninga bakugira ngo abagatoshanga nahi wano abo kurara nabo munju umurima gwanoza gukora kuya umushara gweye nabwo tuwagukora bukati ni wori muno yokorera imirimo kandi ecukushoberana neza shonga z'abakozi harona boso bwa kwari murunje konko mukozo kashaga yatekinga advantage kuko wanogamba tubeyize hihi tujezo tugambe nabo atoshanga kandi eco
watachireba mukechirunji yachirenze yenda kumanyira so cyo kushanga mu ba bosses tabachine babazi nakujata ichakore atakwenda tahe nyencha kane ndondo ndisho abo kano bwabire murunji imwe tumubire barunji so ko kutwagamba buri mwana playing party ye babosi delegating umanye ngo uri umuntu ukosa nawe no muntu bitu nawe ri amanye ngo niwe obu wamureta no yendo muyambe akore mirimeje rero niwe atkora bure kukore mirimo yawe nkasibo muka nkabura kukora amwerguzo wano yendo mushara nyoni nzaguyakaye abirasibira rukore mirimo ubunde yo muka tija kwantu akire kiganiro cyawe handi hace ahitira muka murogaruka handi shangwe no taho airtime okongera ganira abakozi abutuye no muka ekimfuteka ngo nabo ahibari bariyo bareba abo kwantu nangu settingeje amakage tugabonere tuteho boundaries umutayine koma je mpanga recebe ne kora imanyengu ni cibi ninganyo wo mukoze sa mbe ni imanyengu ruri araha mpanga reje mbe ngitahirire ningo mushija je twonga shinyine mchara wanje kari atunati agwenti ni ntambuka nkatoroku kandi taba cyari kushira kutushasha no kugira ngo tingfa kujango wakwana maid au katu business ya ni toga maid tukabukora tuje twahindura tubira bacara abanyu bamani kandi abariko besimza ekimfuteka cyangwa no mushicogo nawe nabayine nyencha kare hanga mutebekana size nango shanga yaza no mukanunji ebonire ubundi ni waje hwera abana bawe ubundi ni case hahino kubyezere bikasisikara hagati yabo so tutkayanga nabakazi nkitwe tutkayanga bine future tutkayanga ni turigire abantu ho bakubasa kuba nho bakubasa kuba barugire konkamwe tukabene tushabangu imwe bashijamo nimwe muteka techeho abantu aba turebeke ngo batha HTNSA then nawe bije bahikombitinisa byabo nkito twizire tukabihikamo tukaba abacara banyu mbeshiwe ka washanjire ndoho okanyakira ntakazire ntakakozereki mwene hatabwe ntondo zaro mwana wabandi kandi wo kumanya ngo nawe in future kaza kushanga bakashanga ine bwana biro already ngo akabuya y'u boss we no yamuzire ekishane no bamuhereza kiya kandi bomba batine mani nkabishiki abo kuyo urumukuru oyina hasente niwo mukama we ubundi byakuriya niwo kubigura so hatamuherwa ushanga we ari ewika partner on process ahendera we akozire iwe cyo rukwenda kutara kujango wacukunzire mwe nimwe bashijamwe iteka techa hanshongejo ba mutuganyire bojo edeshikana shatu ezaraba omushaha ibiriza kasheshe ekiganiro kikiri mu kigendo misho katuzo mukamuro kace tuza kwantugaruka tukwata amasimu ganyu ahashongeji mutakarga TV West twegiteho aha programu yareba hindijire ahitira ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe ko nabeninde bantu kandi teka ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke kumwe ni expectations zezina benye ko kana abana ekediyo kujya mu shwe bomushija okutina hanga natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda itu twatugamba urungereza mazima excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabeno kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki
abagenyi bitu nibabana batuganirira aha bintu ebibaraberemu kandi nibaba bine n'obuhabuzi obwakubasa kukuyamba kuhikiriza ebiroto byawe ranga kandeeta omunsi konkanyizire kugashaki ndyayegasiraki kunakufera izooba abandebire baryagambaki reba hindugire nebereho buri sande shahina z'ekiro aha TV West Honga. The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to MissUganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. TV West Nehinda akashoshore china ka kigambeho anoti ibiri noti chenda anana mwenda teresimu ochendeza volume ya TV yawe oyirire hare tubaseganira ahashongezi ezabakozi nichi obundi cyo baremise gukora emirimo yabo nitwe bakama babo nebiri omuka na nebituke itwe bundi ba bossi numbasa gukora ki ecyakubasa kuhindura ahamukore obundi yabakozi bitu ezo nizo shongezi tumutugambaho akasheshekerizo icyo kubanza n'ikiganiro cyakubanza na umukozi wawe wowe watunga urebe mind ye negamba kine teka kine bigaruza nkahine bizankahe icya kabiri making sure ngo no neutralizing inshunga. Hello. Kwachira mugamba number of change of bank standards change to pasano mugora indamo bueno numero mo progo mwagamba ho aniye kuja muri iyi sabero mu bijambo mu abakozi ningo mukozi konka bueno abo isitugamba ngo ubunano bwa aga responsibility sharing mention ngakuru ego nobo shango umuntu ajire kuremera mu konkati kimanya ngo umuntu nawe nabaza gukora nk'abandi bakora nabaro nk'abandi namazima agatwina abana bito mata kugira ngo leta bakoze atabana barengaro nangwa baboreke bayigasira nyenti ahabo kubatwara mu mwena nebera abantu bamwe ebera mukozi ndo chikaro chironye nobo mwana yakubya mu karyo mwana wawe nawe abagane ahamereje umukozi arimo akora akwa nawe chimuyambo undi ninga nchaka na warashangwa nakora handi ngoriya nashashurwa ngo emero magikore kashapo wawo watunga ryaro kugugo kweyo bekaninga kweka teka ego na waruhabe mutama aha dene bono tsirani de kwe hamunga wa kama bamaka ushanga tuga auto bano mukazi naona ndamo ata outing mpurire aga kuchikuba chironje na wao batire wotango wenda inventambura yawe teka neka yawe yona mukazi mtoche mumugenda mshomero kumwe ego nabone bija kuzana bafiringa kuba part of the family batatwara rwinka abantu bunda bahanga haje tubaretera ubundi batatu siyaho kaba kugira ngo nabo mbabarwa nkabeka. Yes, kandi kintu kine kuba owningo bundi aba gushanga umuntu nangwa n'akoro wawe konko bundi n'umunyarwanda ego twetane ba sister twetane ba brother azo bundi shanga umuntu nako washanga byinko mu bana bawe ate mu owninga ego uko kuma ngo munyamahanga ate nawe naje kumana akore mu ngo kana wagire yakoma yegahanga hari akora ngo munyamahanga necyakuru nakuganira takuganira ko kubona areba aje kuyire nkanga hari yashanga mbagambura yongeserereza
rero mu makagiti twigamo guteka bakarambuzi ego usanga umuntu we n'umugogo wenyine nangwa n'umukazi ntakimanga umushinga abona uko atwaza mbere yahirwa kandi akanyoni karyaho ego mbere kandi atekinga advantage ahubwo umuhango bwo mukarambuzi mburire mbere nshongende nzafasha umuntu w'amakasi byafata yabwirwa ba nyinabwo ubundi umukazi usanga nawe nayibishyiramo umutima mubi ego nateka nk'ubundi cyaba kikibundo b'umushinja n'akatambi kasi kuko ubundi muri gogo nicyo kuba twambiriye ko umushinja no mu kazi none njya ngo uriya nawe ntabwo umuntu akurebera cyo cyo kureberaho kandi umuntu nawe twaza ko kuyayore twaza ukahukirwa nyineka ego abaranga ni hagari yanjye abari mnonga echerez centunguka ukorga rubaro muri intunga mu konka nushaba cara nimwe n'umugunga bashije banyu ushanga umuntu rebero mu kidongo ku maremyeze ebiri kandi obwe in the house arimwatari umunyabuzari gumiza munotere simu noti biro noti mwenda noti ina mwenda tiron tureba mazima kutwakubasa kuturanaje n'abakozi bitu nabakaturanaje nitwe eshebeze urukubaho ebituru kubatura ebakutura byena tuye nangu tubirebe ubundi hakajiro wahindura metwarize okay nshonga ekiriya abakozi tubasa kutura tutanabo ubwa hati nibinje abantu be murugunya ninga shibatashemerire nebiri mu bigendo misho umakagabo na naba abantu twaturesero mu makagitu ngo batuyambe turi umuntu reba tukakora ki kuja tutereze buri mwana agaruka mu mugweye kandi tubase kutwaza jama kagitu nangu ari n'umuntu wo kushanga muri mushanga kumbe stress n'ubwo agamba kuri nebiruka allo turireje bambe chendeza volume ya TV yawe wani chendeza volume ya TV yawe amazina mugabo bya mukama yes bya mukama nanye kutenga songejo tofite na mwalete mu muhango munonga ikawa sagazi ego ati nitona kokogira tokoza pasente kufakasa ego ati boso wataraganda nchakore Masa usanga uya kuri yavugaga ngo kure tukakikora rero ikaba sitazo munonga ego aturo bose yabonaga bakare na kwesiza tsara tikimana mugabo mutaro tizo mukigitanye ho kana ngako nsakora sente umutari no kimire mukazi ya tumutwa waje itakweza nyerezo kandi mwamunya da sente kandi watu already mwakundisa jamu sana ego Nendo so ati nore kunanye kuza munora ngo sandre nevis umukazi ego yaka nora umukozi wana wata kwatagira na mukazi hipano sandre jitubaje kwa musente bazu mpurire mazima chisha nona tona ni fisa kema zuma na henda bya kama dida kurga urugura roshi tagata tembo batramchiza bachitagata nja wahura batsugazi ubu saso barukurabamo sibe bakurabamo abuka no mano basa no kwanga umuntu akusiba nko nakubinjisa ubere nyu nakusoho mushango bakutana umuchome kumbo shanga baza kuchondoza no kugira ngo ubundi akanga advances zawe so nane bintu manya ati niwe wareba plate y'abakozi ebyo muvere barwata ibyo murije kusharura mwe no mutsugazi w'abandi bambe ngo hari kuyaka sento wawe ukahendera umukozi rebyo nino jangu rangari yakusasira namwe mu rwire ndwara zitari zimwe na zimwe mu baturra umwana rgahaturra na neka yana rondero mukazi we nabana akikeshanga nabyo byajwanga really kandi umuntu shanga bundi narwa hare nuwabira umunabisa heka yayanga abo wabona baza kubaho batani wari munashomesa umwe batobeye se bintu kebyo nabona ubu bakuba nabaraba musoni yabokweta bakama babantu twegaricemu bazenyo leta mukozi namusyantomuka imbanza namutora namuchebeza sirimu akuba stariye cyo ni manta kumanye birakora teko nyine yabasigazi nibanyi ecabaho akizeza aishaka abakozi nabo batandike kutwara aba boss babo babacebeza warayi yabukati muri mutekinga advantage yabishiki batona n'abasigazi bato
imwe kamutakwechebeza nimwe mugume mwange babanze mwachebera wana uragustana ya twechebeze rero tuteho mico ground. Hello. Hello nyabo. Ebare program. Wabare kusima amazina nayo watera. Amazina kemba wazi Jackson na Kaboga. Ego. Turi muntu gamba nshonga y'abakozi we nogigamba hoki. Ate nsonga y'abakozi kingi ambao. Hati tugure obukuchebera akakoko ka sirimu tubutenko mu mwahihi. Burizo buri kashasha tubantu echebeza. Buriya rijo mukozi nawe yarabya mushobere cha boss cyamuremesa cyamwondereza nawe ajat kandi mami kabutire hariya atukare katubanze kwari. Allo bambe. Twakwakira. Ate nsonga y'abakozi kingi bwaboneke. Ate mukozi. Ego. Onkate. Wanji manager network tatawona mukozi njaya aba network kana kirenda na kwari nkagena basagara kamotere dia ninga ni wondisho ba seftero kabakora witu wa hamuheru tubasa kugira istwaye go mu shongeji omukozi yicereza ngogo n'umukamawe mukama w'umuntu yicereza ngogo ayizire kurondo wawe sente koko nondo mukazi turya azin ayero bariyo baruwiring kandi abakwetegereza reka ko advantage yo kuja nkumica kuri hihi ninga niwe kumuha sente deno kamukore ibyo rukwenda gukora kamutora nakakoko kasirimu n'ebindi n'abasukozi yayanga bime mishara mwana ndabona transport yo kumugarizo we owabo nabwo ayenzere kutaha rero musabahe mishango rero kirero cyabo kandi bona ataha to mushara gumwimere muganire nabo murebe bitekateko byabo nyine koko bambagamba mbasagumana mbakebera baheza kwija umanye ngo umuntu woyine nawe ahiko kamunyizya takubasa kusharashaga mayaka gito umwana wakashanga umwana kuzirana nakakoko ka sirimu ibintu nkebyo mbatware nk'abana banyu koko mutwara nko mwana nawe akureba nko muzira ye nagati yo mutunga okumwa gusasira. Hello ambro chenga ganagaruka nanyenda pende na statement emwe kutaba kwarire twanywire twanagire tutagiye ko itwabigire mugama yakuhira ubundo katunga kandi katunga chance yo kugira abakozi sayo munonga paka okutenga aho kabona bonesha mukozi yego kandi we mukozi ko kwahirwa hamwe n'akarimo kako sayo takayo ko mwarugire cyakuretire no joko gukora barangani hangati ninja niwe twahererukaniwe abo kubenga ikigambe cyo n'kirundi munonga buri yomwe kwetaminza no kareba nije ningatije abo kati ni wobundi background yawo kashango kana ukora mu makaga abantu hato wabireke uyijuka yiwarjere aba bantu babiziro mu makagawe obase kubatwariza je so no gamani so no mechi komanisa umuntu kuba ari mu kayo mutari gukora so exactly kabase bo mureke kutugwera ntatakwenda ibitutama nuko twahendera tutyo program I mean akashashereke akakigambeho twaza kumbura really the things you know is up next utargaha program ya system